namkana kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Of course, this is some breaking news between Prince Rhangani na Xongi Rhangani. Ya vo tala a hi ri awe ku severa Prince Rhangani na Xongi Rhangani a va nga ha ri swin'we, like na mhani ku a va divorce khale. Vo tala ni sure ku a hi believe swona ku already se va divorcini, kasi no a swi nge za swi va official. However, ka siku ra ti 20 ta March, as you can see, hi fika hi vona Musa Mathebula kwalano a fika tsala this post here. So a na ha yimi ni vona ku moya wu ba wu ya ku ni swi komba na hi impela swilo leswi i swa real, because post ya ha ri laha a yi deletiwangi, a ku na thread na nchumu. Ya hi fika hi vona fika tsala ku vukati lebyi byi ri kona exikarhi ka Prince Rhangani na ntsako Atisha Rhangani. Oh ya Atisha, okay, loyi a tiveka ku hi Xongi Rhangani, byi herini namuntlha. Na kombisa ku court order leyi of course yi nga kombisa ku va divorcini, leyi endzeni ka yona of course yi tlhela ku yi include settlement agreement, yi nyikiwile namuntlha nampundzu ePretoria High Court. Yeah, so settlement agreement, as you can see kwala nga screenshot xexi kwalano, yi include swilo swo hambanahambana. And in case ya Xongi Rhangani na severa Prince Rhangani, obviously laha ku ta ku na timhaka to vana va ta va kha va maintainisiwa ku yini ku ya mahlweni, no vana va vonisiwa ku yini. A ni ta kuma ku vana va ta va na Xongi Rhangani, so ku severa Prince Rhangani yi ta kota ku va accessa vana va njhani mani kumanyana, na timhaka ta maintenance, as you can see kwalano, no ku ya divide-iwa ku yini swilo mani kumanyana. Loko swi komba ku a va ri in a marriage and community of property. So community of property leswi hi swi tivaka as xa mina i xa wena, so ku na 50-50 leyi divide-iwaka. So swi komba ku leswi a va ri ka marriage ya koho yaleyo, based on leswi ni swi hlayisaka swona na the wedding ka this post. Emda na kombisa ku hinkwavo va nga swi kota ku va tekana na lava va nga na vona ka nkarhi wa sweswiwa. Emda na kombisa ku na rito leri ra Nkata Rhangani ri fike ri vheta ri suspendiwa, loko ri susiwa ri nga ha vi kona, mara a nga swi kota ku va a tirhisa xivongo lexiyani if a swi lava. U vula yini ka Nkata Rhangani? U vula ka page lera no man, ka page it's not Nkata Rhangani, it's Nkata Rhangi. So she can continue ku hi mina as Master Xitsonga analyst na n'wi defender la Xongi Rhangani i nga continue ku tirhisa Nkata Rhangi, because it's not Rhangani. So ku hana nga ta ku rabisa swilo leswiya, because it's a Rhangi not a Rhangani. Yeah, so Musa Mathebula hi yona leyi endlaku leswi very Musa travels, swo endla ti-road trips and stuff like that. Hi yona sweswiwa yi nga hosta vo pastor donation, na kha mi yi vone kha yi pembela kwale yi pembela kona, mi swi voneni na n'wina. Hi yona yi va yi kha yi hosta dideng leyi, hi leyi na yin'wana ma yi vona ku yi kwale Mozambique yi nga ku pembeleni ngwenya. Hi yona yi hosta dideng leyi, hi yona yi nga hi nyika the news. Loko ku ri a mi nge za mi subscribe, a ni ta kombela mi teka subscribe. Uhlale nami zongibona sishaye izinto zakho, si-enjoye on a piloto, ube thususu zongibona. Uhlale nami zongibona sishaye izinto zakho, si-enjoye on a piloto, ube thususu zongibona. Uhlale nami zongibona sishaye izinto zakho, si-enjoye on a piloto, ube thususu zongibona. Uhlale nami zongibona on a piloto.